Meghalaya Post.news. Confederation of Khasi Jantian Garu People Bardua Kalaya Ukur Sandan ya kanam ladu da ka bapinlim no ya ka Sonapur Bulls Assam ha ka jingile kai cricket final jong ka first B sok pedang cricket com ka balapan long Hamadan Sokjer kandai mer Bardua Rebhoi district ha ka ni kelimpung ile kai ka badairu ka jingile kai cricket ka baningkong ha ka balawan bani shimenta da ki player bat ki club bapher na Meghalaya bat Assam bat ki balai poi shimenta hadu country utili ki club ki balapan hun ya kinong pitkai bat kinong penya ya ka ni kelimpung na mar ki club baro ki long ki baklan bha Henry ki lak ban poi pat syaka final ka daitang ke FKJGP Bardua Circle Persha ya ka Sonapur Bulls. Hagani ka sngi penha perdaya kini ka jingile kai lawan ban sak hilang dos iem karai marwan upa iem ken iem kum kongsan urang ba shnong ka Bardua ba yo anis narleng kum sembut kongsan usketri shnong uba rik lapang u presiden ba sekretari ka Sokjer committee bat kiwe de kiri urang ba kani ka than ha ba phai ka jingile kai ha ka first inning ka FKJGP kala tiet ni kong bat kala ban tiet hadu shispa khandai pauran na ka khadar over bat hap no sa weekend ha ba poi kapalitin jong ka Sonapur Bulls nagalyang kinong kawang ball jong ka FKJGP kilele kai bha kabala penlong ya ka Sonapur Bulls ban kamai tang shispa sauron bat hap hadu pra weekend na ka khadar over kabala penlong ya ka FKJGP ban job sundan da pra penyoron bat khur sundan ya ka nam la du bat ya ka song pisa ka basau pho hajar tengka kat ba ka Sonapur Bulls kabala hap ban hunno ha ka kerdan baar barra ya ka song pisa ka baar pho hajar tengka nagalyang usiem loong ba ka jingwan simenta jong ki weipat ki player na jela Assam ka aji mentoi shibu ni ki khna snong jong ka Bardua bakin kampen tibet bat kan tie wela kasap ha ka jingile kai cricket bot ungei scam ba hakiwe pat kilimpung kinwan khambun bani simenta hakum kini ki jingile kai baju penlong ha kasnong Bardua. आप लोग इतना मेहनत के बाद आप लोग फाइनल में पहुंचा है, कोई बात नहीं, हार जीत तो होता ही है। आज FKJP लोग को बहुत बहुत बधाई, ना सोनापुर वाला लोग को भी बधाई जो आप लोग रनर्स अप में पहुंचा है। तो हम ये कहना चाहता है कि सब लोग बहुत ही अच्छा खेला है और सभी लोग को कि आप लोग इन फ्यूचर में अच्छा से खेलते रहिए, आप लोग और बहुत ही आगे बढ़ेगा। अपना कोशिश कभी खेलना कभी मत छोड़ना आप लोग, क्योंकि आप लोग सभी बहुत अच्छा प्लेयर है और खेलते रहिए। और आप लोग को नेक्स्ट टाइम भी ऐसा कुछ अगर यहाँ में हम लोग का यहाँ में फिर ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा तो आप लोग को दोबारा हम फिर जरूर देखना चाहेगा ये फिल्म में। Kaya ganun ka Yusuf Nak Hindaksi ka doon bigyan kay ganun ka bisok ng tournament, cricket tournament ang gaway nat, gaway kuiping but kalong na kaway kapag ikasap ikini ki player yung Sonapur bat kay PGP kaya kilap ni halala kasap doon magab doon barem katadaya ka doon hindi na kayo kung promosyong Impokriang kinujok, congratulations ni kinujok, balik ke badan bro, pasang biang aku ika kindekai, teman kita ke pol kinujok. Meghalaya Post.news.